nginibingelele ngiphindze nginamukele kunasi Simo selitulu babukele emakhaya sanibona nasibona namhla kusihlwa sibona ngathi nemsengalo banzako longenako lapha eNtshonalanga Kapa lapha esifundeni lapha eCape Town sibona siyabona ukuthi ngathi kunemafulo emvula langagcina sayafika khona ku 30% kanti ke babukele emakhaya siyabona ukuthi kanti kunelikhwa elichithekile khona lapha esifundeni lapha ekwazi lapha eNtshonalanga Kapa babukele emakhaya kanti enhlane live kubonakala ngathi mathuba emvula ngagcina sayafika khona ku 30% letinye indzawo kanti sasibukela ngeni lakusasa siyabona silawo mathuba emvula silo abelesele khona lapha eningizimu yeli babukele kanti ke kunelikhwa libonakala ukuthi ngathi likhithikile lapha eMpumalanga Kapa babukele emakhaya sicaphele indlela eshayela ukuze singadali ingoti kanti ke enhlane live kubonakala ngathi ke ngagcina sekufike khona amathuba emvula fike khona ku 30% letinye indzawo kanti ke babukele emakhaya nasibona kufuthumala kwelive la eGauteng siyabona ukuthi lapha esindzaweni lapha eJohannesburg ufika khona lapha ku 18 kanti ipitoli licacala khona ku 7 nyuko ku 21 Vereeniging uhleti khona lapha ku 19 kanti ke babukele emakhaya masihlela khona lapha eLimpopo Musina uhleti lapha ku 23 pholo kancala ku 12 nyuko ku 22 Mokopane uhleti khona ku 22 phela naye ahleti khona ku 22 sihlela endani sesifundeni lapha eMpumalanga lapha eMbumbela uhleti khona ku 20 Caroline ucala ku 6 nyuko ku 18 Emelo uhleti khona ku 17 kanti eMkhondo ucala ku 9 nyuko khona ku 21 sihlela endani sesifundeni lapha eKwaZulu Natal abavakashele eThekwini uhleti khona ku 26 uLundu uhleti ku 27 Peter Matusbek ucala ku 8 anyuko khona ku 26 sihlela endani lapha eMpumalanga Kapa lapha la kubonakala kungathi khona kukhithike khona liqo linyiti indzawo kanti lapha eMthatha ucala khona ku 7 nyuko khona ku 22 Makhanda uhleti khona ku 14 kanti neSomesa East kanti Credo ucala khona ku 1 nyuko khona ku 16 kuyabanza kakhulu letinye indzawo babongela emakhaya kanti nasingena khona lapha esifundeni salapha eNtshonalanga Kapa kanti lapha eCape Town uhleti khona lapha ku 15 Klein ucala ku 10 anyuko khona ku 18 Worcester ucala ku 7 anyuko ku 16 kanti Bedford West ihleti khona ku 14 emva koMadina esifundeni sefle esikhulu kunato tonke lapha eNyakatho Kapa lapha eKurumane uhleti khona ku 22 Kimberley ucala ku 7 anyuko ku 23 kanti iDI ucala khona ku 4 inyuko khona ku 20 lapha eSutherland kuyabanza shubisa umkanja ucala khona ku -1 ekseni babukela emakhaya singena khona lapha esifundeni salapha eFreystata nasibuka lapha eFrankfurt ucala khona ku 4 buyele khona ku 19 Welcome uhleti khona lapha ku 22 kanti Bloemfontein ucala ku 3 inyuko khona ku 22 esifundeni sefu segcina babukela emakhaya lapha eNorthwest Rustenburg ucala khona ku 8 anyuko khona ku 22 kanti lapha eTrustdale ucala kunyuko khona lapha ku 19 kanti nasibukela inyiti indzawo lapha lapha eTosca ucala khona ku 7 linyuko khona lapha ku 22 kubuka ngathi ngiloko ngiphathelona ubukela lokuhle inhloni landzelako nempela sombole gcwele dibusiso nisane kahle.